Eto, ako Bog da se i oni koji su otpali od Boga vrate u jedinstvo sa Srpskom crkvom, sa narodom, sa Vaseljenskom crkvom, pravoslavnom, jer da su pravo oni što nisu u jedinstvu sa crkvom, oni bi bili većina, ne manjina, ali eto, vidite da su oni koji nisu u jedinstvu mala manjina, da kažemo, eto, što nisu u jedinstvu sa nama pravoslavnima, da kažemo oni koji su otpali od rimokatolicizma, eto, i oni su manjini, jel dobro, potom, sve je u Božoj vlasti, rukama, svima sutra koji slave svetog apostola i evanđelista Luku, srećna slava svim crkvama i manastirima i svetinjama, vas celome narodu srpskom i svima pravoslavnima. Želim srećnu i Bogom blagoslovenu slavu i blagoslovenu rukama velikoga svetilnika pravoslavlja i hrišćanstva apostola Luke. We are Orthodox Christians, God's children with the most beautiful religion. We are Orthodox Christians, God's children with the most beautiful. Nouă și pământ. I razapeli pravednike, dakle u Sodomi i u Egiptu. To je ovo današnje vreme Sodome i Egipta, gde razapinju pravednike, gde razapinju sinove Davidove. Tu dakle svi oni pojedinci i zajednice narodne koje jesu u hrišćanstvu, pravoslavlje, dakle rimske nauke koje su katolička, pravoslavna i sve hrišćanske nauke. Dakle, oni su pojedinac, dakle ti ili zajednica, dakle vi, razapinjete sinove Božje. Razapinjete pravednike, razapinjete telo Božje, koje je ljudsko telo, ali pomazanike Božje razapinjete, jer vaši očevi su poubijali proroke. Dakle, očevi kao što je otac Nikola, otac Sava, otac Nikolaj, otac ovaj i onaj Velimirović i koji sve nisu očevi, dakle svi su propovednici toga, dakle misionari od tog carstva, svi su oni očevi, dakle misionari, odnosno varalice, laž. Dakle, hrišćanstvo je laž, rimska crkva istočna, od istoka i zapada, dakle to je Rim, dakle istok i zapad. Dakle, koja se onda od Konstantina počela nazivati hrišćanstvo. One su i pre postojale te, dakle, egipatske kule, egipatske piramide, egipatska učenja, egipatski krst, grčki krst, rimski krst, dakle to je taj put, krst je put, to je postojalo i pre
Grka Nikola Antiohijskoga. Dakle, oni su se prozvali hrišćani i onda su careve rimske zaveli, prevarili i uništili. Đavo ne dolazi osim da prevari, pokrade i uništi. Tako, dakle, u Sodomi i u Egiptu, odnosno Rimu, razapinju se i dan danas sinovi Davidovi. Odnosno, sinovi Božji, odnosno pomazanici Božji koji imaju Hristov razapinje ih svaki pojedinac koji se klanja rimskom hrišćanstvu. Da ne govorim sad, dugačko je to pravoslavlje i katolička verzija, pravoslavna verzija tog hrišćanstva. Dakle, svi su koji su hrišćani, oni su oni koji viču raspni ga. Dakle, raspni ga zato što očevi tih puteva laži, očevi misionari, dakle, Ćirilo, Metodije i pre njih Nikola, ovaj putnik, dakle, očevi tog puta, očevi tog nauka, oni su, dakle, taj nauk, kako kažem, na tim vaseljanskim saborima, oni su ih osmislili, proglasili za Boga. Dakle, Nikola Antiohijski je Bog tog učenja. Dakle, Bog bezakonja i, dakle, hrišćanstvo. Kogod je u hrišćanstvu, kogod se klanja tom putu, dakle, tom krstu i pod tim je obeležjem, pod tim simbolom. Dakle, on je onaj koji u sva vremena kad narod padne na hrišćanske nauke, na bezakonje kad padne u bezakonje, i onda u sva vremena, dakle, se razapinju, u sva takva vremena kad se narod izopači, kad zli i iskvareni naraštaj kad se naraštaj, dakle, postane zao i kad se izopači, dakle, poklonivši se krstu, odnosno hrišćanstvu, odnosno lažnim putevima oca laži, oca Nikole, bezakoniku, Varavi ili Baraba. Baraba je pre, ali i Varava u stvari zato što je varalica, a Baraba zato što je barabčina. Dakle, ti si taj i vi ste svi ti koji se nazivate imenom religije, imenom bezakonja, dakle hrišćani. Vi ste ubili, razapeli, vaši očevi jesu ubili proroke, a vi podižete grobnice prorocima, kao da su proroci mrtvi, kao i dan danas da proročki zapisi ne mogu da nas izbave iz jame, iz groba, iz tame, iz grobne jame, što je u stvari katolička, pravoslavna, hrišćanska, koja god hrišćanska denominacija. I ima i onih koji su poznavali, išli putem istine, poznavali Boga, ali su se onda iskvarili, otpali. I tako i ja, isto, svi smo mi, dakle, kao ovce zalutali. To je tako, svaki čovek zaluta, svaka ovca zaluta i onda bude nađena kad bude vreme da jer postoji vreme uspona, dakle ustajanje, vaskrsenje iz groba, i postoji vreme, dakle,
vreme pada i vreme vaskrsenja, vreme smrti i vreme vaskrsenja, odnosno vaskrsenje, vaskrsneš, to jest ja vaskrsnem iz ovog učenja, dignem se iz groba, a onda kreće probuđenje, odnosno izbavljenje onih koji će verovati. Vaskrsenje, odnosno izbavljenje iz ovih učenja, iz ove tame, dakle iz laži. Laž je tama, a istina je svetlost svetu. I kako i trebamo da budemo svetlost svetu. Da se po svetlosti istine izbavljaju oni koji će poverovati. Poverovati istini. Tako da istina i laž su zajedno su u ovim vremenima. Mnogi su od laži samo malo stado Hristovo, malo stado pomazano, malo stado Hristovog uma, malo stado, dakle, jeste Božje stado. A sad Srbin, kako se zove, što je pod ovim, što je stavio na TikToku ovoga Nikolaja Velimirovića, dakle svog oca. Sad on govori kako je malo ljudi otpalo, a mnogo je u pravoslavlju, mnogo je u katolicizmu, mnogo je dakle u tim hrišćanskim bezakonju, tom hrišćanskom bezakonju. I jeste mnogo, dakle mnoštvo, veliko mnoštvo naroda i narodnosti, mnogi su u tome. I on sad kaže da je malo samo oni koji su izašli, što jeste. Mnogo je, dakle jedna šačica stada je samo izvan, dakle vaskrsla iz groba, iz hrišćanstva, iz neznaboštva, iz bezakonja.